ona nayo. Muhammad watching from Isiolo, very interesting discussion kwa Inooro Rũciinĩ. Asante sana Muhammad ukiwa Isiolo, aruga ni arakena ni uri aturaria. Haya he mundu rauga haya Kĩbico ndagitikania nawe uguo woiga tariu thindegua no gwakwo gwakagwo na ni kumwa gwa kundu kuria fertile nima Nairobi mafici mamwe mangiatwarirwo Konza nigetha guku uguo turime. Asante Kĩbico na ukuo unakuja uyo arauga ati ego gusevu thimu-ini yake ta future president Robert Nderi wa Ng'ombe. Haya he mundu etagwo Masenyo takuma Murang'a arauga that man is talking the reality. Ugarajira ari ubangite kurehe tiria urehage Kĩbico kaige. Dr. Thuo wa Mathenge wa TND aroiga aigira governor wa Nyeri ugakorwa we chief minister we Paul Kĩbico ugakorwa we chief minister. Dr. Thuo Mathenge agigatha na Nyeri ugakorwa we chief minister. Riu ni hau ndire kindu ngakiona. Haya no agithio ni njamba murata wako etagwo Murage wa Gymland ajira salimia my fellow informed learned wise man, intelligent, educative, mentor to many. Thegio muno hekiuria kiroka kia riri giki ni kiega mucokerie. Biashara zetu ndogo ndogo mimi usave amount ikifika mali fulani ukagia kiundo ngahuthira biashara ningekagwa budget ino president tu ndakoragwo na thina. President no ndakuga tutigusha kuriha magoti ithuothe no ruri ena mbeca cia gutwikira maundu mothe gututhondekera bara na thibitari na macukuru. Mbeca icio tugaga ciumaga magoti-ini mandu gutire kindu gikugwithio reke njira aria metere ati mugate ni ukugwa mugate nduragwa nyambe ngwire guo mugate ko ni ukugwa ri ukugwa tondu wa kindu gitagwo maguta bei ya maguta kugwithio tondu president ni arasainire kindu gitagwo bill ria kindu gitagwo petrol stabilization fund ire tumaga thirikari ekushoni andu kana iteithiriria andu kugoitherio biashara ya maguta mume 134 moke 125 ni uroni maguta ni mabata no ni dinaga gari cia kwano irahitukaga eto ne gukire tondu ndimugi we mundu ekaga uguo bwana Kamau na ni utukana ndari na thina na thirikari ni ndi wa thirikari ni korwa wake amagia kukia ajip in the government in power ajip ni kira dikira kwera president na bwana Kamau na ni juga uwa nduma kwantari gwitia ri kana makoria kana ni ndathomete juga ni we ko nduri kire ndi nduthomete you are still where you are from 4 even the PhD na tigwitia bwana Kamau ndio mugani ito ndugiga ate Kĩbico yetega nduthi uthome cukuru university akihingire gwenda kugatire bwana Kamau na ni ndathomire ndeithagia andu meci ndikuciru matiuga gogwo matigire ndamahariirie I consider it done ungeragia Kamau ngai wethe yoma gakona ngoroto ngorio wa bururi gwika reke ngwire bwana Kamau ni turauga ati kwina haro ya Russia na Ukraine na ni wega haro iri kuo na ni tukimenyaga Russia ri niyo second producing oil hari mabũrũri mothe thiini wa maria matongu na maguta no Russia tiyo namba 2 na tiyo mwisho kuo ni kuri number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 ni kuri kindu gitagwo intelligence ni kuri kindu gitagwo CIA Central Intelligence Agency na ni maciaga information na gwitukira Interpol na bururi uyu witu wa Kenya na ni maiguire harani kage kundu gitagwo Ukraine matangi maya tukoragwo na muhakwi hari ndege ciake Jomo Kenyatta ri ti magwikira njohi ti makuvamenti njohi ona maria mari cangamwe ti makuvamenti njohi ni makumikaga sure kwena enough fuel tondu ni undu wikwo uri ugwati muno Kamau mwiko mutena kindu gitagwo buffer stock ya maguta mucoke mwatakwo. So thirikari yothe hari kindu gitagwo na githungu hedging take guthomithia at higher level this is now at PhD level hedging 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 you got bwana Kamau iga ate tuire muthia kuria maguta moimaga mugathi mokagana metagwo MOU memorandum of understanding tukugura maguta maigana o lita ici na bei ino ati na kungigathie thogoro twike no wathuka kana wagire ri maguta matigacenjia bei iyo nitagwo hedging no guo niguo Kenya Airways batie gukorwo wegeka na Michael Joseph nijwe niguo arenda gwika nigetha na maguta mangigatuika ni marafluctuate ri inyu mutihutagio ni undu ucio ko thirikari batie gukona kindu enough reserves cia maguta na to maguta turabatara reserves cia mo kinya mai matigae guthie Indian Ocean. Asante na ni ndona ihinda ritu tutonanite ri ukoretwo kiruta wira kuretwo Quest Pinnacle Investments Ventures Limited na we founder kana chairman Professor Paul Kĩbico PhD QB HSC kuni gwake na kuo we maundu maige Kĩbico hau ni ukunywa soda ya Tarino wikite uguo bwana kama tugutuma Quest Pinnacle Investment Ventures Limited ri ndalorire ngiona ndigiruta thina aidu aitu eto na ni gwagikuyu atheri
koguo ti mundu wa kabira ingi uraingira na tigutwika tribal, even politics are local. Ndirarorire andu metagwo Waria Kamau na unyita no nyona ne unyitaga wega. In the next 15 years Nairobi gakurere Waria. Kiambu Road petrol station ciothe ni ciao, Juja, Loiru na kuria kungi to ni magire na uiguano. Agikuyu matire uiguano and they don't trust each other. Agikuyu mahiraga ndege muguo magithie Dubai makaihura. Tondu Kamau ndagutuma ngiri 5 ri. Ndireciria ni guthie kunjia. Rugio kagiona agikuyu itu nigetha ndimarute thina ini ri tora Dr. Mwangi wa ikitwekire ri ndingi mera marehage mbeca kuri nie ngama manager as a fund manager tondu PhD yakwa ni ya business and finance na ti ya kunura marigo marehe mbeca ndima manager bwana kama huga mahe kindu gitagwo return on investment na ngama igira mbeca kuri kindu gitagwo DPA, diversified portfolio account, ntondu wa gukusho ni kindu gitagwo economic crunches and what have you. Kugwa kuni kuongikoretwo na reke ngwire bwana kama ugwire undu umwe ungienda gutonga niguo njiraga andu ndathomithia andu urandiru na gikuyu tu ndurenda andu ndirawire ndikwenda andu angi nie ngwenda gukuria ndirawire ngwenda andu 200 tu mundu wothe ura reason tani itagwo meeting of the minds from the legal perspective, meeting of the minds tondu andu agikuyu makona thina mauga Kamau tungi munengera ng'ombe ri waigua njua njamba kuga ng'ombe icio iri mega wa Kamau akendia thumu ng'ombe icio Kamau ni areka magai motuku tondu meonago makiywo tondu muicio na gwakiywo so weka uguo bwana Kamau we hari difference ya mundu rich na mundu wealth na niho ngwenda tukinyia andu aitu agikuyu matwike wealth mundu rich ri ni ari mbeca cia wekera ngari maguta fridge ri ni school fees ni ndehe na ari mucie gwake no nginya aroke nigetha agathukume mundu wina wealth to nginya okire money works for him andikite andu mamutagira wira of course na tukarihwo wega. Good, thank you muno no turorete kurikia dina mbere ndiwe urona atia budget irathomwo muthi warora tondu ona siasa ndukurigwo nicio urona riera ria kiuteti rihana atia rikaire atia bururi-ini tariu ni kuri na andu maretwo Azimio, kuna andu maretwo Kenya Kwanza kuna neige bururi uyu no kuratwika aria membere ni aciari mekiritwo hau Raila na mundu gwetwo Ruto urona atia siasa weke bico tondu ona no ki ndanarugama ikaya kuigana kura warugamite ku Nyeri town constituency ngiho kura ngiri 128 2007 na makiria fithia wa ngari ndia ko ndio tutio ai marire fithia wa ngari ndari na bia hingo yo nie tondu utikire ura magotare na kanyamu 2007 I spent a few millions nisia guturire dia tu tondu utikire mundu wa ningiriirie ta mundu akihikia mutimia athuke ndwe niwe wacagurire twari horo wa siasa nigetha turikie bwana nie ndina kihaki ingi muno bwana Kamau tondu andu aya maragia rurimi ruru rwitu ri amwe ao nio matongoretie kuruma president witu Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nduri waigwa mujaruo bwana Kamau arugamite ina podium akiruma His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga na uhe mundu mwana muruma please produce even that bite Ndio na mundu ukurugama specifically na podium akiruma William Dr. Wekede muhegete ya githomo giake. He holds a degree in a PhD in riparian field. Eo ni akumenya kuria mai malaunerera. Yodigie mathafu. No ngenda kuga atiriri gutire mundu uri warugama akiruma Ruto directly mukarejini. No agikuyu aitu mararuma president mundu agathie kinya ja kwa president kuruma president na arathi kuruma mundu warurukalo wao ne twarogirwo na murogi agikua Kamau tutikwenda ndirarithie thini wa my YouTube page Dr. Paul Kibicho PhD QBHSC official YouTube channel ndiramera ati bwana Kamau nie no nyende mundu ni ngacokeria Ngai wakwa ngatho muno riria ngona gavana Kamau arugamite agatwenderia manifesto yake not yoke go spend 3/4 of the hours ucambia Kamau kana ucambia mundu uri ongi quote eyo tio manifesto ya trade. We do not want manifesto yako ruma andu ari angi ukotwire uri ugatwikira no coke tuge na MOU nawe ati ungikare mundu gutwikira uri tutigakuhe wira ta tamu yoge tutikagarura Chavachi tondu gutire bata wa kugarura Chavachi tahite mwena uyu ungi aiko if you have not been able to deliver your manifesto within 5 years you have no business being a leader. Na reke ngwire bwana Kamau leadership is fellowship utongoria ni kurumirirwo na kurumirirwo ti norimu ati mwero murume muthamaki ona yo gatwika president yo ikorathi na andu mararuma nari ugakirumwo because the Bible says the same measure that you give shall be the same measure to be given unto you. Do unto others as you'd want them to do to you. Ekira andu aria ogera magenda magwikire siasa kama une ne ditu muno uronire prime minister former athiete ha yuciani gishu ndege yake gaikirio ihiga na no ndire haria ari aringaga ritia na mwerekera mwega
no gacoka igwa na keito ndo matire mona mawira matindana guku barabara-ini na njuga bwana kama gwakinya kuheana ukindito weso fund getwo de mathomithie ndeho hau ambe unyite tondu kire thina ukagira ha bwana kama thirikari ikaruta mbeca yes ndunginengera mundu ona ukigura thimu teno yakwa iPhone 13 tinginyu Kenya ukigura thimu niko na kitu manufacturers niko na kitu gwakira manual user mbere ya kunengera na keitu mbeca kama uri abomete semi eto capacity building na tuhoyaga wero cio tutiheagwo na nigugira guku national television tondu baba ndakire chifu my father was not a paramount chief na mami ndari principal wa national school niende wa nogo-ini koguo ndakuga atiri bwana Kamau so turabatara andu maheane ateti maheane kindu gitagwo gitio wathie kuhoya kura endia manifesto yaku tigaga na president witu we okogeka uria ogeka ntugakuona uria ogeka no ndukuge na political mileage na kurumana president atige kurumu president Uhuru Muigai wa Kenyatta niguo ndoiga ona Ruto ndakarumwo Deputy President ni aregitio yake as an institution. The Deputy Presidency must be respected. You must respect the institution. Uruona muto joragia tere. Yes. Irumi kuruma mutogore gukurehagira ki. Julieta Moi. Gukurehe farereko. Gukora account besa cigira cigana bwana Kamau. Gukurehe gima igana atia mucie. Mutumia yaku ni akuheo mahatha. Tono aruma na kani ukoge. Kwa mwe mamararu mana na ciana ihau. Tigato ucio. Kuyuki ho karigo ine atia. Ndikwenda kumagweta bwana Kamau no ni ngukwira tondu uri murata wakwa miaka mingi na ni ngui. Kamau akao ni kwenda kuheo gitio muno. Ndungiuka kwira gaciana kunywa thigara ni kuru no ragucia mitungi itatu ciana ire hai kororete na maithogu. Ungira murugu atia kunywa thigara ni kuru na we mutarani ni we consumer number 1. Ndungiuka gitugwaga centrifugal force umite of the balance centrifugal force ni kuhonda kuhata guthiuta kuidaina. Wadi urogere ucoke ni woroka ku ugacoka wa johine njuru ugikira mundu atia so bwana Kamau ndauga atiriri deputy president na to create reke njue kiukia mwisho gima Kamau we need to create institutions not personalities. Thank you wa mwisho fiu kiuga gohoro he undu weyumiretie thini wa bururi uyu uretwo handout economy nio gukaga kuheana igana cinanje cikeni gwataka undu na uge horo. Politicians in Kenya, they thrive in crisis. Don't you know the point here? Politicians in Kenya, they thrive in crisis. Matigeda mudo goka guthurwa ri munene. Okay, I empower youth magie wira. Akwenda matule mena thina kivira na kuria kungi. Nigetha umira akona andu makumuhurira ruhi na aruma na akahurira ruhi muno. We should stop as politicians. Mauga audition to kegwire bwana Kamau. I'm an expert in human psychology. It only takes 21 days to form a habit. Onarama nyuaga thigara. They started within a very short period of time. Odosho kigira thini wa system ciao na magituka kedo tukaga na njue Dr. Konyo ya kugo they became neural conditioned. They became conditioned in their systems. Because na muda igwa nicotine yago ari akenda gwikira kindu ko replenish no ndiga ucinywa gwa ciake ona ndungimenya na muciendia arakwira cigarette smoking is harmful to your health no kona mundu akenywa ucio thiti muroge so gwenda ukiuga atire bwana Kamau youth citu ri ni itiga kumenyerio kwa nitiga kumenyerio kuheagwo handouts bwana Kamau na nikio kibicho ndangithurwo to nie ndi na mbeca ngiyite nie ndire kundu njiite Kamau nie fingerprints ciakwa itire ciao ni DCI cio yagwo ngeheo certificate of good conduct koguo ri to ndingithie ndemenderia njete rau Kamau na ngurie ri ko nie ndi America na niguo ndauga ko ndi Australia ko ndi Belgium kibicho ngere minister omuthi niki kibicho na ngere MP tondu marora mundu capacity ya mundu so we must have leaders with capacity haya thegio na indo ta icio no cikuongerwo igoti. This is it. Juga gagetwo sin tax. Kagwe sitako sin tax. Tondu riri irateithia andu igana. Hari gitagwo common good. Aikwara munyuaga thigara ni andu milioni 2 na niguo njugaga bwana Kamau ndungitwika we ni ukugiria thibitari ina arwaru magana mana makue tondu waire mbeca gateithia mutimia waku muthi nake Singapore kamuthi nake Malaysia kwa Lulumpa ku ndirari ku muthenya ungi kana uthia Indonesia ati tondu uri munene uri na access ya mbeca cia public coffers ukaiya andu ngiri mwe magakua wetu onyitirire thi wetu epira ya kunyitirira matu get out na wikio jera. Thengio muno kibishone ngugwita ringi ukioka mariria ni ndona makena maranjira ni magu salute na ndo wako matara. Asante sana. Gucokeria ngatho cia mwanya ni kunjita na ndo wakihane moyura igaga aria matararia ruga yake furiji. Thengio muno QBA qualified by experience. Yes. Professor Paul Kificho, founder na chairman wa Quest Pinnacle Investment Ventures Limited na CEO Panorama Consulting Company Limited, chairman founder Panorama Business College. No diraga na agikoyo ikana tio kafiro kono. Tio kafira nyambe ndeithia andu agwito kana yanagiria kayo. Thegio reke njoroka githiji okay. Ona kiari na doctors. Ruwa gutondeka andu. Marata akwa tumete kumwe kwao ri gwitagwo ihithe na no igwito kwarikia ndongoro tuca kuo ndi ndamwikija kuu kwao muci. Thegio ukorona Dr. Dan Gikonyo na Dr. Susan Mambo. Ni njetago kama waka ngethe thuire ki mehe
Ngai ni wa magegania. Wĩtĩkio nĩguo tũmaga tũgakinyũkithia. Arenda ũrute ngoro yaku, arenda ũkorwo wĩ mũthingu. Kĩrĩa gĩtũmĩte ũkorwo wĩho nĩ gĩtũmi kĩu kĩa Ngai. Nĩ Ngai ũheaga hinya na akaiga njĩra ciakwa na ũgitĩri. Ũteithio waku ũriuma kũrĩ Jehova. Ndũgĩũke ũgoce, ũthathaiye Ngai. Cũthĩrĩria Ngai akũhingũre